Chamgei chamanikab Jehovah. Rani ko kakeit betut age kora nekitesetai kinetigei lesson, takinetigei lesson nemwoe kolen Kiyoknatetab Jehovah, kiyoknatenyu. Betutab rani atinye kiboitinik chemi yu mut, achek tugul ko kimut keibwok lesson nebo wikini nemwoe barakuni komwoe kolen Lotanik cheyaech keeshe Kiyoknatetab Jehovah. Ko kotom ketestai anyun ko atoche kiboitinik chemi yu ko ataune Pastor Nyalile. Akotab tugul eng kainetab Jeiso ale chamgei ako amache atach akwet tugul amu mieindab Jehova. Amitei betutab Jumatatu neng'olole akobo kabwatet nebo betusiek ak tuguk chekimuchi keistoegei. Kongoi. Nerube ko Lilian Maswai. Kongoi mising chamgei chamanikab Jehovah. Amite betut nebo koeng kasi nelen lotanikchok kaimetabgei kosikeker yotok kele ne chotok ako cheka ngenai yotok kosikobit kotoretech kenai siketestai eng ng'oliotab Jehovah notok kiyoknatenyi. Kongoi Lilian. Nerube ko Stephen Maru. Chamgei tugul chamanikab Jehovah. Amite betutab kosomok kasi nemwoe kolen lotanikchok keretab kong nemaiboiboi bich. Kongoi mising, karibuni. Kongoi Maru. Nep kobo mwisho anyun nep kokerwech ko Pastor Ngetich. Kongoi chamanikab Kipsengwet, kongoi kokeny amu koronet ak sait age tugul neikose lesonini eng olobo gaa. Aibwa kakatiet kong'ete kebeberta nebo North Carolina kimi koboto asikobit keyai kium tuguk tugul eng ng'alalet tatyo keker kele ano ole kebendi eng ng'weny nerubei. Kongoi otokotin. Kongoi mising. Otokotin anyun tugul, okaskei aketestai tugul nemu Bible neng'ung asikobit kesoman tugul. Mi kurgotik alake chemangap kesoman akemwok ngesoman tugul kibagenge. Kokotom ketestai anyun ko ongesa Kamuktaindet Jehovah nesobe koigeny. Kongoi Jehovah nenyo amu kasarta neuni nekimuchi ketuyegei tugul keboisie kurondoik chekikwai biik ak ng'omnotet nekikochi asikobit keityi biikuk. Yekinetigei kibagenge Jehovah nenyo kokakikurin asikobit itebe kwenunyo. Rong'wech tamirmiriet netilil akikonech kakuyet neinegei tebi kobotech akoi koi ketare lesonini amu kisoe akilosun eng kainetab Jesu Netindenyo. Amen. Amen. Kongoi, barakutab lesson nebo wikini komwoe kole Lotanik cheyaech keeshe Kiyoknatetab Jehovah. Eng wikit konye kokinetkei akobo kursetab Abraham nekikur Jehovah Abraham. Akekere eng yotok kele kingokur Jehovah Abraham akoyokto kolech ui emet naborun kokiwo Abraham. Rani anyun eng wikini tugul lesson nebo rani kinetigei akobo maotiot Jona nekiyai kiptubotoi. Maotiot nekingelel nekikur Kiptayat ako maiyan koek rahisi kou Abraham. Kimache Abraham kole takisor biikab Sodom. Komache Jona kole takibar biikab Nineve. Kikes. Ngemwa kainetab Jona ko ne nenyone netai nenyone meting'ung inye yeikose. Imuch ibwat injiriot, imuch ibwat ainet nekibune anan nyanjet neo, usonaik ak tugul chotok tugul cheimuchi ibwat anan ibwat emetab Nineve. Eng kanetisiet nekibendi kinetigei ko akobo Jona kotinye sobonwekyok achek tugul. Ako eng let kemeche kewolchini. So kokakeker eng yoto pole akobo kiyakokas eng yo. Eng let kekere kewolchinigei anan kekere kele tos kimwee Jehovah. Ngoyokte Jehovah ko tos kimwee ak ne lotaniat neimuchi koimin inyendet anan kokerin asimeib ng'oliotab Jehovah anan kiyoknatetab Jehovah. Somanetab wikini kenyorchini kitabutab Jona 1 koitet 1 akoi 4, Naum 1 koitet 1 akoi 2, Laitorinik nebo 2:17 koitet 5 ak tienwogikab kalasunoik 24 koitet 1.
ak Isaya 6 koitet 1 agoi 8. Choto tugul kotiny mwalmoinik chebwone. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Isaya 6 koitet 8 nemwoe kolen, ak yakas kutitab Kiptayat kolen, ayokte ng'o newendi akoba achek, kiale anyun ami yu iyokto. Kaamwa ang yo ale kikiyokto Abraham akwo. Koma chi tugul nekikurchin kiyoknatet nekisuldae ng'alek kou Abraham. Kikur Jehovah Jonah koititenchi emetab Nineve, nganaset neo nebo Asuria. Nganasani komitei Iraq. Angen ale akwek tugul ko kiokas Iraq ak boriet netesetai, ko naat mising Iraq eng emoni, eng emotinwek tugul. Ko kingokur anyun Jehovah Jonah kolechi ui banda, ko ki banda nekibo kwo arawet 1. Makimwawech as kele ngu kitabune ne, ngu kibune keldo anan kibune ne, ko kikase kele kitatare arawet 1 kwendi emonotok kotechin biikab Nineve. Maesio Jonah kityo kwo. Kikase kele kingokur Jehovah ko kibwat inendet mising. Kobwat akobo biikab Nineve chekiyachen mising. Kobwat kole katemene Jehovah kokwer bichu koisto. Atyo kekase kele bichoto kiyach mising nekimuch kokisich nyokornatet Jonah kwo. Kiamune sikoyai kounoto chitab Jehovah kobwat kito nekiker kole makoi kwo. Kekase kele kiwo opposite, kingelechi kwo kimasi kong'et inendet akwo opposite kabisa, kwo mailishek chechang mising kwo arawet 1 opposite. Kekere biikab Nineve ko ki biik chekisokoranik mising. Noto amune sikimeche Jehovah koyokto inendet. Kiamune anyun sikoesio Jonah kwo Nineve. Kingekur Abraham ko kiwo, lakini nias maotiatab Jehovah nekimakat kwai boisiet kou yekikakikochi. Kimakat kwai boisiet ak mukie komaotiot ko kisapos kwai boisietab Jehovah amat koesio amaleweni. Kiamune sikoesio, kimakomeche kikase kele Nineve kiyot eng kekta mising ko kimakomeche Jonah kesor. Kimeche kole keutye, kiker Jonah eng keretab chitondit kole maki nekenyorune ngeamdochi bichoto. Maibwat ine eng yoto kole Jehovah nekiyokto inendet kong'om ako kim. Kingotokosise akomusmusi akobwati kole nguawe konyonji oindet inendet akilewen kwo inendet Tarsis. Lakini mameto Jehovah, kisub Jehovah inendet. Ngebe betutab tai nemwoe kole Lotanik chok kayweisiet. Tos mi chi ing introduction komi chi netinye ng'olion nyaman korok kotom ketestai. Ko ngomami ketesetai kebendi Jumapili nemwoe kolen Lotanik chok kayweisiet. Notok kingen kele chang Lotanik cheimuchi koimin inye yakakonin kiyoknatetab Jehovah anan yekurin Jehovah. Komi Lotanik cheimuchi imwa, either imwa ile meng'ololi komie, mi chi nekikakoyokto Jehovah kole akot uakut makoi ang'alal. Ko ne Lotania neitinye inye? Tos ile maisomanat, memuchi inai Bible komie, tos mamang'u ng'al anan tos inyokor. Ko Lotania nekibendi kemwoe nguno ko kayweisiet. Imuch komi biik cheimuchi matelelso eng taitab biik anan komuch komi kayweisiet neiywei ile kale nai ng'o kale ng'o matos kibarak. Sana ko ing emoni. Ngemoni komi nyokoriet neo nea nemekanye iipchi ng'oliotab Jehovah chi. Ilen ngasista nongen. Amu mite sheria nelen kingen Jehovah neng'ung isishigei akinamchi yoto. Ko tos notok Lotania neimin asimeib kiyoknatetab Jehovah. Somanet nekinyoru eng Jumapili komite kitabutab Naum 1 koitet 1, Naum 3 koitet 1 akoi 4 sisomanchigei yotok ak Laitorinik nebo 2:17 koitet 5 akoi 6 ak Laitorinik nebo 2:19 koitet 32 akoi 37. Kale Nineve ko kinganaset neo eng betusiek chekipcheat Israel. Kimi Juda ako kimi Israel. Kinganaset neo nebo Asuria eng betusiek chebo tai.
ki emet nekiakwai mising ako kitinye mokornotet nekibo muda tu. Kitech kikose kele kitech laitoriat nekikure Sennacherib betusiek choto kotech fereshisiek chechang chekiibu beek kobun mailishek 65. Ibwat mailishek choto kichob fereshisiek chechang. Ko kimokorio mising ako kitoror mising nganasanoto. Ki nganaset nekararan mising, mwawech ng'amotikab atindiot kole kibara Sennacherib nganaset kobarait mising koboto kotech kotab laitoriat neo mising ako kitoror mising, kimi barak mising, kitoku nganasok alak. Ako kitinye lasetabgei mising. Ako Asuriek ko ki biik chematinye rirgei. Kinyitat kiburi mising ako kinaat mising eng yaityenwa. Kikakonyalil biikab Israel kora. Kio ng'emisiet eng oloto. Eng atindionyin nebo katerteretab Babylon, ko kiloskei Sennacherib kole kinyit ortinwek muswek meng'ikab nganaset. Kas tugun cheu cho mano. Kobor laskeita kingokakobargei ak Babylon akoterter, kolong kinde muswek ortinwek olo. Ko kiyach mising, kimukoiti sobetab chi kokeny. Kinyitat kiburi mising ak kinaat mising eng yaitwet nekibo kwong'ut. Kikakonyalil biikab Israel, ako notok amune sikiyeshoi kora Jonah kwo. Eng mokornotet nekibo kityo nebo muda nekinwach, kimwawech kele kitesak yaityet mising eng nganasanoto bo Nineve konaak kekure nganaset netumdoi korotik, nenyitat chelososiek ak mokoraek. Kinyitat kiplembechonik akot eng business anan kilene mung'aret, ko kiyoe mung'aret eng oret nebo lembechek ako kimire biik. Kimakomi biik cheyach mising eng betusiek choto chekisire biikab Nineve. Kikase kele koyaakitu mising koityi Jehovah, kokas Jehovah kole bichu koyae ang'et, koite ayokto chi ipkwamdochi akotechi bichu. Mwae kitabutab Naum 3:1-16 komwae maotiot Naum kole bwo nganasetab korotik. Kikure nganasanoto nganasetab korotik. Kiker Jehovah yaityetab Nineve ak boisionikwak chekimokoboiboi inendet. Nga kiunotok Nineve komabakach Jehovah biikchik. Kiker Jehovah akoro kole soru biikchik. Ngisoman eng ngesoman tugul Saburi 33:13. Saburi 33. Mwae nyata kole ing'ururi Jehovah eng kipsengwetisiek, kere inendet werik tugul chebo biik. Keker eng yoto kole kingoro Jehovah, kakoro Jehovah biikchik kole nyalildos. Ko kiker icheket chekingen kole tanyoru kasar ketechi, kiamdochi akobo ng'oliot komuchi kosik akobo tuguk cheyoe akowal mugulelwekwak akometo yeityenwa akolos Jehovah. Eng notok anyun koboisie Jehovah ng'omnotenyi koborchi bichotok eng oret nemabo musmuset asikobit kosik eng tegekwokikwak chekitupche. Ibarwech Jehovah kotugul eng boisionikchik chemakimusmusi ako makikere chotok. Tos kikere tuguk cheyoiwech Jehovah, ako ngoyokten Jehovah komameten, konin kimnotet akokonin kora akoribin. Tos kikeni kabarunet nebunu kipsengwet kou Sadukaik ak Farisaik chekisom Kristo koborchi kabarunet kobun kipsengwet asikiyan kele mi Jehovah kobotech. Ngesoman eng kitabutab Mathayo 16 koitet 1 agoi 3 komwae kole kiibwa anyun Farisaik ak
Exodukaik ak kotyem inendet kosom koborchi kabarunet nebunu kipsengwet. Ako kiwolchi kolenji, yekaek koskoleny omwoe ole moeni mutai amu birir barak. Ak karon omwoe ole usei ra amu birir ako tulungenot barak. Ongen obeshe ole teptoi togetab kipsengwet. Ako momuchi obeshe kabarunoikab betusiechu. Tos makinae tuguk chekeyokte Jehovah? Tos makinae kele mi Jehovah kobotech? Tos kiiwei ak kele makingen keng'alal? Ako tos makikere tuguk chekikwa Jehovah? Kiimak Jehovah akobo Nineve. Agenge amune chemanachi ko kiyai Jona simacham kwo Nineve ko ki kaiweisiet. Mara kiiwe amu kyakoker nganasanoto kole kibortoi biik. Ako kimotinye rirge, kikose kele kimokotinye rirge bichoto. Kit netemenech kenai ko kele imukakse keyai kit neu notok ak ichek. Notok ko kechamchigei kobaiwech kaiweisienyo kosir kobaiwech Jehovah. Ne notok neiwei eng sobeng'ung asimeib kiyoknatetab Jehovah. Tokotesetai komwoe Jehovah kolen ayokte ng'o ak ng'o newendi. Kongeikas kursetab Jehovah kotos imwe iwe oret age ku Jona nekilewen ine kwa emetab Tarsis, anan tos iwe ole keyokten Jehovah. Mwae Jehovah kole ayokte ng'o. Tos iwalu rani ile ami yu iyokto. Ngobirurok Jehovah ikitesetai eng lesson nebo rani akatoche mwalmoiyot nerube. Kongoi mising kitorori Jehovah akobo tuguk chekiyookis eng betusiek chekibo tai soetab eng achek. Lesson ini nekinetigei akobo tindonik chebo Jona angot Abraham kobwotwech kele makichetai chekikenyoru kaimutik, mi biik alake chetai chekishokonyor. Kou notok ko yekaing'alal Evelyn Koitou kokang'alale eng betutab rani ng'oliot nelen latoniat. Kingereza kekure excuse. Ing ng'oliondonit eng kasarta age tugul komi kiy neilen katoe lakini mi kiy nemi muguleldo nekirin. Katemwoe lakini ui imwa eng kutit anan kaui eng ng'elyepta simemwa. Ing yu yekaing'alal kekere kora kele amu kinetigei akobo atindiotab Jona. Jona ko mautiot, weritab Amitai. Kamwa sirutietab Jehovah kole kinyonji ng'oliotab Jehovah Jona eng Jona 1:1. Kale kinyonji ng'oliotab Jehovah Jona weritab Amitai kolenji, ng'et ui Nineve, nganaset neo ak irirchi amu kakoit tainyu tengektenywa. Ameche akimit betutab rani ako kito nekure kabwatet ak naet. Amu yomi amune simaai biik kosulda ng'oliot, ko amu mi kabwatet neketindoi akobo anum. Imuchi eng kabwatetab ngiker anum komi kiy nekekwai. Ako kiyotok kikwai ko kikotebe kabwatutikchok makimuchi keiste. Anan komi kiy nekingen. Ngiwe nguno kokwet age tugul komi kit nekingen. Netan anan ko ng'oliot nekimakimake kiy. Kimwoe kityo. Ko eng betusiekab Johana ko kimi kabwatutik chekiba lembech. Emetab Nineve kokamwa sirutikab Jehovah kele kinik. Akale Jehovah kakoit tengektenywa tainyu. Obwat betutab Sodom ak Gomorrah. Sodom ak Gomorrah ko kikanasok oeng chekiakoit eng kirwogikwak taitab Jehovah. Amune sikiyokto Jehovah malaikaisiek somok chekitach Abraham eng oret akokochi amitwogik kotokyingei konyekwak eng nganaset nekikakong'emak. Oroni kora nganaset nekakong'emak. Ngiwe katindiot nebo emetab ngamwa kityo ngitikin. Nganasani kikure Nineve anan emetab Nineve ko kimi kapkwembe nekit komiten kekutab ainet.
Ko eng emoni eb Nineve ko biik chechang ko kakile kiib lembechok. Kot komi biik chetindoi lembechek ak kenam lembechek kabisa keboisie koik kabwatet ne naat eng biik, kale kiib lembechonik biikab emetab Nineve. Ng'oliot age nekiib lembechonik eng biikab Nineve ko ki chepsokeinik, bonik. Kot komi biik che bonik ak chepsokeinik, nekibonin itelel nemaiwendi itelel ing yotok saisiek chekemach, anan nyekeibenin amitwogik komite mesa amitwogik. Emetab Nineve ko kiiywei biik, kimakokonye chi. Ko kingemwa Nineve, igere amitwogik, igere chepsokeinik, igere biik cheyach kabisa. Kale ngot bichotok ko kimakomi chi nekimuchi kwo kou kwondo anan ko muren, amu ki biik kabisa chekimokokere kwony. Ngobsirto kwony kole ko tuguk chekiyochin kwonyotok kekwong'e. Ing kanasetab Nineve ko kimi bunik chekitindoi karik, ako bichotok ko kirumik, kikitumdoi korotik bet ak kemboi. Nganasetab Nineve ko eng kasarta age tugul ko kakile kimitei biik chekikoket kotunkei, akotunkei chepyosok, kotunkei murenik. Eng kanasetab, igere nguno tuguk cheyookse eng emoni anan emet age tugul eng rani, kele ketunis muren, kotun muren age, kotun kwondo age, kotun kwondo age. Ko matondo tuguchotok kimite eng kanasetab Nineve, ako kinaat mising. Ko kingemwa kele Nineve ko kiorogeni chitugul, mameche kwoyot. Ko kingemwochi kelechin Jona wii, ko ing kabwatutik chik ak nautik chik ko kingen kole acha, kot komi anyun kit nekelen mewe ako meai, ko metiem iwe eng kanasetab Nineve, amu korok netai imuchi iwe obargei ak bonik. Kotam ne in bunyoti nemite kwenutab biik chetumdoi korotik, biik chetindoi karik. Ko ki Nineve ko kimakokelen wendi chitugul, kikakonaak kabisa kotumda biik. Mi ematinwek ak kasarta age tugul nemekonye iwe. Mi kebeberta ngot nekiwe eng Nairobi anan ingiwe eng Eldoret anan iwe eng Kitale, komekonye ibun street notok anan iwe ot, amu kingen kele mi biik chemi yo chemeng'etu. Ako mi saisiek chekebendi, ango saitab kemboi ango saitab bet komakikonye. Ko eng kabwatutikab Jona ko kimi kunotok. Kibwoten Jona kora kale eng emet ko kimi kiptainik anan cheptalelisiek chekimi ainet. Ngiwe biikab Mombasa anan iwe Kisumu, komi betut nekorongei biik, nekaib koristo kong'ete kong'asis anan ko cherongo. Ko brisit notok kamang'une oino konyone lenyonindoi. Kekose kutuswek anan kekose chito nemorioni. Kergei ak oinosiek eng cheechen yakarot beek. Kicham akose eng kebeberta age tugul besho amite Tindiret, ko kimite oinet nekikure oinab Ng'etuny. Ko kingakonyi beek ko karobon arawetab 8 komorioni oinet. Ko kingomarion oinet ikose kabisa komorioni kou chito nemorioni. Ko kimakonye biik kabisa kolanda. Kengele kakokas oinet kakomarian, metiem ilande. Ko Jona kokile oinet ko kimite cheptalelisiek. Oinonotok nekimite cheptalelisiek ko kile kikichenge korosiot sikekaikai cheptalelisiek simatwek ako maai kiy neya. Ko amu kabwatet nekimite Johana akakonai Jona kole makibune korok oinonotok, kele Jona wii ketou banda iwe. Eng muguleldonyi nebo Johana ko kakonai eng kanaset kole korok netai ibamei ang'etuno ano eng bunik chemite chetindoi karik. Makitila katit asai, angomonot kityo lengamotos kibana. Kanyo ng'o bondit, kanyo ng'o bonik, kole Johana ache ometo biikyo. Kele banda ni kakile kwo kot koker kole kakochir Jehovah kabisa, kakokimit kole ngowo kabisa eng kekutab oinet
akalipan melit lakini alipani melit nemawendi Nineve awendi achobe melit newendi nganaset age nekure Tigris ko master kometo atebenin amu ing kabwatenyi ko kiba lembech chekinaat amu kianganaset ako chito neiyokto Jona ko Jehovah yoindetab oinet ako yoindetab biik matin kouen mugulelwekab biik chekikende taban akengen kele kikoyakitu bichu kotindoi Jehovah oret tindoi Jehovah kamang'unet tomo koutie Jehovah bonik tokomeche kosor bichotok amu bandinwa koaindet sokowochei akokoito biik korosek sikotoret oinet simawach akomabar biik tab komi nguno kebeberta nebo Mombasa kemi kasarta nekelen mewaino rani ko amu simewaino ko amu kakero leu koristo akenai kele mi tamirmirik chekakonerekso ko tamirmirik choto kochekakonerekso komewendi amu obendi ak tamirmirik choto chon ang kabwatutik chik ko kitindoi ng'alechatak kelech anyun wii kole achicha mawendi ingowo olda age ingomwochin Jehovah komwochin Jona sikonai kole mi kalyet ing muguleldonyi komi Jehovah tainyi makoi iyai kiy inyegei kokakoyokten Jehovah maneng'ung boisiet nitindoi kobo Jehovah inendet nechobe oret inendet nesoru biik inendet nekong'ololi inendet netechin inendet neribin muguleldonyo nabo kabwatet nekingen kele chichi komaamdochin chi imuch itindoi chito nebo kokweng'ung anan itindoi chi ng'wong nebo tilyet nekele anum kabisa mamuchi ang'et ang'ololchi chichotok ameche iro kabwatetab Jona kabwatet nemite kabwatutik chok chekikokirindech makiamde logoiwek chemiach kabwatutik chok chekiketepte akikokerech ko kikwo Jona eng muguleldonyi kopirtogei kikebirtegei akichek eng nautik chok ne eng kasar age tugul komakimeche keib logoiwek chemiachen ku Jona aketieme kebe amu kakenerekse amu kakemwoiwech kemweise ko ngemweise ko Jehovah niki ainet koweku kiwek Jona akobit botanetab ainet ak melit nekimite kosungukan Jona akonyo samakiat njiriot nabwoti ale kibendi kekose eng kanetishenyo njiriot nekinyo kokiwech Jona eng banda nekakobwat eng nautik chik akole Jehovah mameche iwe eng kanaset age ameche awe iwe eng kanaset nameche isuldae ng'olyondenyu lesson nebo kebeberi komwoiwech eng let kole kursenyo kobo Jehovah mebwat kurset ikorondit kityongo neboisie kamuktendet cham iwe ingen Jehovah tai kot kongen Jehovah tai ko inendet nekole logoek ak keswek chebo imanda iyan eng muguleldong'ung kotiagak iyan mieindoab Jehovah kokonin kimnatet iterter mwa ile wei kakole Jehovah wii ko ngiwe kochobe Jehovah oret kingakotemene Jona eng oinet kokakobut melit akeach sokeinotet nekimitei keser barbarek kobutyi Jona kewirta Jona kwa oinet ko inendet kolen po kakokelwa ngame sikobek katindionot kole Jehovah meme anendet nomitei kwenung'ung akomut Jehovah melit nebo njiriot kotebe moet betusiek 3 ak kembousiek 3 na ile korok makoi mawibus ibuse ano maamis kiam ne akip kotebe moetab njiriet kalya making'a amu ng'aet nebo ngobo amitwogik moet keng'oin making'a bo njiriondoni kole Jehovah amiu akameche aborun ale akamuktoindet akile nga njiriot kotindoi mootinwek 3 moet netai ko naamchin kityo moet nebo oeng kole konore moet nebo 3 kole king'oe
komakingen kele kipkotebe ano in Johana moet netai ak nebo oeng. Sengeng'oe kepchei komi teut. Betut nebo somok keng'ung amu kinekite kutit. Ko kingeng'ung komatakoteb kole in kamang'unono. Kouskei kityongon akotaune biik chekimi oinet akole kakoit kakirwokik. Kokas biik tuguk chekitom kokas. Akong'etyo man akole po angakemwa ng'alechu. Na ile in let nebo Jona kobaibait amu kakonai lugoni koma nenyu, baani koma nenyunet. Makoi ibaibaitu eng amdaetab logoiwek chemiach akoi betut nekakonamin Jehovah iegu inendet ak iwisisitu matinyikisitu eng kabwatutikuk. Kaunito nebo lesodani ko kekeskei eng tebutiet nekamwa kole sarunetab sobonwekab biik koui nebo kwong'ut. Biik chekingen chekikouikitu mugulelwek amu kikonam oindet ko kikebirtegei akichek ak keeshe kesoru icheket. Ne nekeyoe anyun eng sobonwekyok sikobit kenyumnyum boisietab Jehovah eng katiaknatetab sigunenyo ak biik cheuen mugulelwek. Kot komi chi nemeche kotes ko boroindo ni anan ko chito nebo somok. Amache atesyi ng'olyo ale kebeberta netai ko iker kele imuchi kokerech kaiweisiet nekakiywei. Ko kakeker nguno imwowech ile ngap kora komitei kabwatutik cheketinye emonindo anan ko bichundo kibechini. Ko nikaker Jona kora ko kebeberta nebo oeng. Akot achek ketinye tuguk cheu choto ngap ibwa ile kero bichu kiamwa ane inget ile kiakosirekei boisiekyok ak bichu kitun koeb eitanyo kebargei ara kaboi sikokeny kowek sikole ne nandiek sikole ne biik chun alak anene potiti kabilosiek alak ngolen kikamwa ane konechu kikamwa ane korot age tugul sine komi kabwatutik che iwendi itinye kiy neki ile bichoto tugul ko kergei ko ngot komi tuguk cheu choto mugulelwekyok anan ko kit nelen ngolen tai awendi sengwet ane kakoitoi Isaka kakoitoi Sataka kakoitoi ne ko ngotakoite Sataka mapkecheng chito age newendi kwomtoi ko yutok yeimuchi konain sibilechigei acha atyo itomengeche lagok mwalimu yebeset ko daktari mongen ale konyoru sip ako kakoet boiyot ako kilyonutik alak komi tuguk chetokoi konain ing yutok komotaiwe ko kilyochini tuguk cheu chotok ngot ko makimong'u Jehovah akenai kele ngokure Jehovah kotinye amune akwai tuguk chotok tugul indoi taitab Jehovah tuguk chotok tugul kilechi ara makeribwochu ingen ile imo kikila koi Jehovah yat oret konoto nekameche amwa. Kongoi mising. Nakameche ates kora eng yotok pastor ko in kakiker ng'olyoto nep kaiweisiet ak kabwatutik kele kae ngobit kabwatutik koiyei kabwatutik kaiweisiet. Ko ngea kobit kaiweisiet iywei kokonur banda nebo logoiwek chemiachen. Kangiro in Jona amu kaiweisiet nekiiywei akobo tuguk chebendi kobityin ko kiistoegei Jona kayomiset nekiyomis Jehovah kole chami koboten. Ako kereutab Jehovah komakokim komuchi korib inendet akomi kobote inendet tegoshek tugul. Keker kole kiboisie shetani oret neu notok akoboisie kora Abraham. Kingoendi Abraham koendi Egypt ko kakong'et rubet eng emetab Canaan ole kikikoi Jehovah akwo Egypt kolenji Sara ng'et anyun akot kebara ngorone ng'ung'eniten kebara kabisa kityo mwa kele nasi keke bileite kitupche tuwai ip koleito in Sara kitupche ak in boyondoni ng'etab kametinyu ip kenome Sara kowendi kap laitoriat komwa koboisie shetani kaiweisiet eng yutok kot koiweis Abraham kiboitiotab Jehovah ako musmus kimnatetab Jehovah nemi korib inendet eng bandanyi nekiyokto Jehovah ko boisie shetani ortinwek cheu chot. Eng oret age konyolunot keribkei akichek asikobit makichomchi shetani ortinwek chebo kaiweisiet ak kabwatutik cheu chotok asikobit komasech kot kemusmus kimnatetab Jehovah kemusmus ribsetab Jehovah ak mising keeshe kiyoknatet nekiyokto Jehovah kele ongebekei. Kongoi mising. Woi kiboisie Jehovah Jona kowal tuguk
iman imuchi koboisien Jehovah iyai tuguk che echen ing yotok bo gaa ing tilyonutikuk ing biikab kokwet ing biikab nganaset anan ko biikab kutinyo. Kongoi ingata chito nebo somok. Kongoi missing mwalimuinik chekamwa akobo mwa ile in kabwatutik cheibu chenyokoburchi shetani kowalokis ako ndakakasat tugetab Jehovah kot itou wasiwasi neilen achacha mabote chotocho iker ile kaka ngikochi muguleldo anan kabwatutik nemoimite ak Jehovah imwochi Jehovah sikobit koletitun kabwatutik amu yotok yenyonjin shetani saa yote sikopurukun lembechek ak ne akoborun yani atebetab biik. Ko nguno ikere kebe betut nebo kwoeng kasi kulen latonik kyok cheki kaimetabgei chekiimegei. Ko kora ketesetai ng'alekab Jona. Ko kiimegei Jona amu kakekas ole kamwaita Pastor Nyalile kokamwa kabisa atindiondno kilen ongeteb ng'ony ongemete kiy age tugul kekas ole kaka bichu kakiyachen netya. Biik chebore biik ako konde biik oret koek kwenik. Komache ng'o kounotok ko kiibwoti Jona lakini ko Jona kokabwoti ale amu kale kinyonji ng'oliotab Jehovah Jona. Ko Jona ko kiingen Jehovah lakini koite koiywei kole awetitoitoi ano. Ako koker kole oret nekitawendi yutoyu komwoito ak Nineve ko ki rabinik chekitaliponi kobune koker kole nga alany karit nelyon kole mabote bichotocho kakekas kele akot ndang'onye komemeche irikte yundo kole kai kamwe oret nekolany nep nyanjet akolipan rabinik tugul chekitindoi atya anyun matokoitita ole kiwendi ipkoit kolya kolugui njiriot. Ko ngap keit kebendi kemwee keistoegei tuguk chekalechin Jehovah ui akot yo yani sirtoe sigenge kikeng'ot kinde chepkomon kotko makosiru akot ngokiet kimasin netetile kityo chepkomon iit kapchitab kokweng'ung asiikochi akot chamgei anan ilechi komutyo ngot komi kiy nekoaak eng koyoto kokile achicha mabote choto kai kang'et alany abaro biik chekikoshindosi chemi bitonin. Ko ite betut agenge neiwendi ibiit moetab njiriot amu imwee iistoegei boisionikab Jehovah anan ko ng'alaletab Jehovah nong'ololdosi ibiit ku moetab njiriot ui ole kiluguita njiriot en Jona kakiwirchi beek iman ngalen ngap ko kiaro beek kibor njirenik chechang cherwoe chemite cheechen ku sharks komi alake chemengechen chechang cherwoe kole ko abwoti ale ndaki bechoto kingewirchi Jona ko kitaking'use kesirchi yani kot komatakong'et akot koitita njiriot agenge lakini Jehovah koborwech kole Jehovah ko yoindetab ng'ony ak beek ak kiy age tugul ako kilugui noto koit anyun kele kitebe moetab Jona. Ngot imi moet isise ak ibwoti ne imi moet len moet lungut ak ne kale Jona kirat yani tuguk chenyolilen ak ne chekimi metinyi kiy age tugul lakini ite kokonin ngikuit yotok anan kotomo iit ko kora kotomo koutchinin Jehovah imuchi ikur Jehovah. Kokakiit betut nekilen Jona akur Jehovah anyun ako notok ikere eng Jona 3:7-9 kokait koker Jona kole kiawe ang'erte kimasta loitu eng Jehovah ako kisik Jona eng yotok kole Jehovah asome nyoetab kat kole eng yotok anyun komng'ololchi Jehovah kong'ololso ako kikas Jehovah kale kiit sautik chiikab Jehovah ako kikasyi Jehovah sautik chiik
kekochi transport chona chebo free nemalipan. Yani kikikochi first class nebune injiriot kwo ak anyun ole kiwendi kikawo kimasta ni kele eutab katam ako kimakat kwo eutab tai ako kiwo injiriot kobun kimasin kole akipkong'ung'chi ole kimakat kwo. Ibwoti ile kakonin oret netya koiborwech kole Jehovah komarikchin yani tuguk ngot ibwatkei ile mamuchi ake kakemwa kele kimuchi kele arerunotkei mamuchi ang'alal Jehovah komaui kinetegei Musa kikole mamuchi ang'alal ko kora kokiit kotoret Jehovah ako king'etab kamet konyokoba tuga sikong'ololdochi kelechi ne neitindoi eng eut Musa ko kitindoi kirokto ako nekiboisie komekergei isaskei ibwat ile Jehovah akot chito nemaimuchi nemang'ololi anan makertoi age tugul kote kotinye kabuset kotinye kamuget yoe Jehovah age tugul eng achek asikobit kotororo kainenyi akesar age tugul cha kakimwa kele yachen cho kikoibkei cha kikolia chengeker kele achicha kero no ko kikometo boiyot kero no kikole ko akot chotok mising chekinyo Jeiso nyokocheng ko akocheng'e achek chekakikunugei kele abitunat ikochi Jehovah kasarta koboishenin ko kingokoch Jona ko kakoyan Jona kole kakaa kiabet ko kikoch Jehovah kamuget akimwaita lakini ng'ete kora bitondit no kimitei kong'et kowalakse Jona ngap konyone kora koibu nenyi bitondonoto nyokokori shetani komong'u kolechin kero kalyanye yu okerchi Jehovah kolechi kiongenin ale imuchi abwoti ale sikotiny mwalimoinik alake yotok ko yu keker kele ko kilech ibwatwa ko Timotheo chekibendi yani malaikab Jeiso ko kiba betut age kikere eng kitabutab Mathayo 4:18 akoi 20 ko kibendi kong'ete kole betut age kipkeng'et keib ndoanit kecheng njirenik ako kiba kocheng njirenik manyor akonyo Jeiso nyokoker kole ong'et owal kikuren netit nabo ni kolecho owirchi eutab tai kimas ako kinyor njirenik chekitatemene kong'us ko ki Jona anyun akine ko kakoit yu kelechi Jona kokochi Jehovah akine ndoanit nelione amu mi njirenik kora chebiik eng olimbo Nineve ko keborchi Jehovah akine eng yotok ikere kolech Jona 3:3-4 ko kalech Jehovah eng yotok kalech yeibata korikyi Jehovah akobo kowolchin ung'atenyu ichek eng betusiek chotok kou yekiyai yaitiet eng boisionikwak mwae Jehovah kouni akobo maotik che kasoman kitabutab Mika ako ka Jona nekacheng'e kalyan komanamak ko kiborchi Jehovah yani kong'et konde ndoanit sikong'ololchi biik ako kiwalak biik koker boisionik anan ko tuguk chekakomwa Pastor Nyalile chekiyachen abwoti ale ui boisionotok kometo biik amu kikoek cheng'e rabisiek biik alake ng'alekab chokilen obaboro no asikomwoiwo kole kikobanin ng'o ko kikoboisie rabinik keboisie rabinik kiwek mung'aret ko ngot ko kiebit ako kakomwa president kole achicha ng'alechu ango chi tugul nemitei ako ndationy ko kolya kongokutun chi tugul akosa asikobit kowalakis ko
Jeiso ko inendet neikochin ako nekikosamesit ipkotuit kwaigei ine kowole kokonech yani itondanyin nemie nekimuchi asikiyapte ng'olyonyi. Biik chechang chekikakei kele mochu motile kechu ko icheket chekakobwa tai nyokoyam kolya koba koek kiyoknatet koib kiyoknatetab Jehovah kotestai. Ko anyun nguno ne neimin inye asikobit meyai ng'olyotab Jehovah anan simenaktae ng'olyotab Jehovah. Ne neimin neiting'egei mising ko noto nemeche iker muguleldong'ung, ne kabwatutik tos ing betut age tugul isoe akobo inyegei akobo lagokuk ak ne. Ibwat ile u nyanjet nekonech Jehovah ingobet sautikuk, tesyi chitab kokweng'ung na kocham komechome, tesyi chito netom kai ikose ile menye ano, nemite yemite, nemi sipitali, nemiano asikokoch Jehovah kamuget. Ako noto ko kiyoknatet nekitindoi nekikonech ko ngoberurok Jehovah asiketestai. Ngot komi chito nemeche kotesyi yotok kotesyi anan atoche mwalimu nerube. Katebin kongoi. Kaimwa Lilian kale ing lesson noto kamwa ole eng kasarta age tugul kemuchi ketindoi biik chekiketech bunyondit ak icheket anan ko kiketech rimet. Ako biikyo komuchi kotilyonutik nekiyounchi ng'olyo neking'wanit. Ako kiker iman ile chichotok ko kikoek bunyot matin kotilye ng'ung itindoi nga. Ko eng kasarta age tugul ko ki kristianik ko kiketach logoiwek chemiachen komeche koyokten Jehovah itoune Jerusalem anan itoune biikab kokwet. Mi chito nekikyoimgei amu kiwotet nebo mbaret anan kotab komanda tukchik konyokwam bandek chekuket anan kong'et chechiket kwam chun. Ko kikoekei bunyondit nekergei no borekei biikab Israel ak biikab Palestine. Ne eng kasarta age tugul ko kikobit bunyondit. Kilyochini anyun ko ki kristianik amu bichu komuchi ko biik chechok. Manot kityongon kitindoi kristianik kiketoben kot kikemwaitae kele bonik anan ko chepusuriot anan ko kikwai boiyonyi ipkokwolile ing yotok bo gaa ipkoek michinga boiyot kabisa. Ngilen iker boiyot ko kikokwolile kele ngong'om chepyoset, lakini boiyot kou nekikokochi cho kilen kwoliloquy. Angiker akobwone kanisa bichu anan komi kele kikepan kikocheng kerichot. Ko eng kasarta age tugul ko ki kristianik ko meche kenetegei chona eng kabwatenwa ak naenwa. Kilyochini biik chekikenai, biik chekikebwat ng'olyo akobo icheket ako kikende taban amu kiyai chona koming'ingei anga sikobit kotestai logoiwekab Jehovah eng achek ko kaming'inetabgei. Kaming'inetabgei ko kemete kabwatet nekocham ketindoi akobo ano. Iman muguleldo komanyotindoi nyoetab kat. Uyen mugulelwekyok ko koik. Ngele ngenyoche kat kekose kabisa kolong'u muguleldo. Namwoe nyu kole we have emotional feeling. Amu kikwoiweki. Koroto kikwoiwech ngiker korok ko sau beekab kong. Kotomo imwa ng'olyo. Anan konyikisit ngelyepta anan kobotan serut. Ngilen imwa ikose kabisa botoni borto ilen kotile iye ngawa korok sasawek besho. Sinyamwa. Tia biik chelong'u eng betusiekab mazishi kokakwak kele katamwae kai lakini kakeratikis. Amu simakomi chichoto. Kitindoi biik cheu chotok. Ko eng achek konyolu kenai kele anga kimi tiemishet neo nekikonde setani mugulelwekyok ak kekirinda logoiwek chemiachen amu nyigisindo nekitindoi. Ngotoret Jehovah kotangus nyigisindonyo nekitindoi ak kotangus mugulelwekyok simaketindoi sosisiet anan taban nekikende biik alak. Kongoi. Kongoi Pastor amu kararan ng'olyo no kemwa ile ngot kiyoni Jehovah kele akot choto ng'wonen chakemwa ile ngilen akot ibwat ole imwaitoi kotokosu muguleldo
ko ngikochi Jehovah nye imetochi ilechi aiwa ak iborwo ngot ipketuitos yakanam ko Jehovah inyendet neyoe ngibip kotangus kakotangusin Jehovah komelen ile inyegei yoe Jehovah akine kimastani akolosun ak kainenyi. Kongoi mising. Kangalal yoto kora kole boisionet Kiyoknatetab logoiwek chemechen komeche konunetab kei. Eng chepkondok kikiboisie Jona kolipane melit ko olimbo Tarsis. Ko kiboisie chepkondok ngora nekimkonyolu. Kinyolu kolipan chepkondok choto koboisie kotokyigei logoiwek chemechen chekiyokto Jehovah. Kale eng tuguk tutigin chekitindoi nga kitinye rartautik chechang chebo tuguk ko kekonugei eng chutok chekitindoi keboisie chotok eng oretab keibe logoiwek chemechen. Ara atocho kora eng betutab kosomok kasi nemwoe kole keretab kong nemaiboiboi bich. Ng'olyondoni kale keretab kong ko keng'olole akobo keretab kong nekiker kong Jona. Keretab kong nekale maiboiboi bich. Ne ng'olyondoni kang'alal akobo ng'olyotab keretab kong nemaiboiboi bich. Kitabutab Joana ketoune Joana somok koitieni ko 10. Komwa kole akiker kamuktaindet boisionikwak kole kakowek kometo orenwa neya. Akiwal kamuktaindet kabwatutikyik akobo yaitiet nekikakomwa kole yochin icheket amatokoyai. Yaitiet nekikale Jehovah wendi koyochin biikab Nineve. Wendi kokesu nganasok tugul chebo Nineve kokuber emonoto. Ko kingowek akosik biikab Nineve amu amdaetab Jona. Kokale kowal Jehovah kabwatutikyik kole maakesu kokeny amang'eme nganasanep Nineve amu kakowek biik kowekchigei Jehovah ako kakotoi kwai maketab Jehovah. Kakolach kuniok, kakoming'ingei, kakosang taitab Jehovah kole renechwe kamuktaindet mekesu emoninyo kisop laitorinik. Koker Jehovah kokakoek sikunenwa, sikunet nebo iman eng oritinwa kole Jehovah kawech kabwatutikchuk ale mabore. King'ep komwa Jehovah ng'olyondoni komwa Jona 4 koitieni ko 1 kole ako maibaibai Jona ng'olyondoni akot kitigin akinerech. Kinerekyi Jona ng'olyotab waletab kabwatutik kikawal Jehovah kole mang'eme nganasani amu kakosik. Inele king'akwa Jona kwo koit Nineve keng'ung'da njiriot kong'ung'chi kokang'alalwech pastor nyalile kole king'ete yotok kotoune biik chekimito oinet akotoi kwamda. Akwamdaenyi komelen kilechon siku biikchok amu nyone ng'emisiet aja kileito tomo betusiek 40 asikikese nganasani kelechi sei kitintinyi emoni mami ki neng'etu eku kuberse emoni amu ng'olyotab Jehova nakakomwa. Kiwo kakile nganasani ko kimuch kurosen chito betusiek 2 si kurosen nganasetab Nineve iwendi kemboi ak bet simuch iit kimasin. Lakini kale kiwo Jona kong'etegei yu kowendi eng kila betut kowendi akomwoitoi kolen king'eme nganasani betusiek 40 kityo kikes. Ki kabwatutikab Jona ko ki eng oritinyi ko kiamda ipkonyi oritinyi ng'olyonoto kole nyolu kikes nganasani ku ng'olyotab Jehova ako nyolu keyai kue kamwa amu kiyokwo Jehova nyamwa. Lakini kingowal Jehova kabwatutikyik kole kimaibaibai Jona ng'olyondonitok akot kitigin. Akale eng koitet aeng kale akise Jona Jehova kole asaine Jehova tos ma ng'olyondoni nekiamwa kikingotami emenyu ng'olyot ngoro? Kale kiamwenyun ajakte awo Tarsis amu kiangen ale ikamuktaindet nebo mieindo. Amenye ikes ng'olyot no korok ole ng'alalda. Ikamuktaindet nebo mieindo kiamwei amu angen ale amu itinye mieindo koroisi wala kabwatutikuk kokowalakis biik kobwonchi kokoi ile ngarirek. Kole ko amu Jehova nebo mieindo alechigei mabamdei asikarirek bichu. Keikei kikes kou ole u. Eng notok ko kiamwe atokyi olimbo Tarsis. Ikamuktaindet nebo mieindo ak
nenyitat rerenetabkei ak nemasib konerechi ako tinyei chong'indo rerenosiek ako walei kabwatutikchik akobo yaitiet. Kekas kit nekingen Jona akobo Jehovah kole i Jehovah nawale akot kabwatutikchik akobo yaitiet. Ngot kowale kiptengekiot korire Jehovah kole akotach akolechi nyo amu kailya kaing'etin kaikol kabwatutikuk akaisukun kiptengekwokikuk imete ortinwekuk tugul akainyon kotoche Jehovah chito neu not. Kole anyun Jona kiamui amu i Jehovah neu nitoni. Ingen Jona Jehovah eng orit. Chichi ko chitab Jehovah eng iman. Ingen rirenosiekab Jehovah, chomietab Jehovah, mieindoab Jehovah, ingen atebetab Jehovah nenyitat tuguk chebo kwong'ut chechome Jona aketagine kole tabityi inendet. Lakini kateb lesson kole ngoite somok korok kole ara anyun Jehovah asain mising ale istoena sobondanyu amu gaigai eng ane ame kosir asop. Kero saet netai nebo Abraham ko kang'alal ko chito nebo iman ako saet ni ako takicheke sa kemwoini Jehovah tuguk cheu chot. Nekang'alal Jona ini. Lakini kanyo ng'alal ing yo kole istoena anyun kaikai istoena sobondanyu. Gaigai ame kosir asop. Itebege ile kangowala Jehovah korire biikab Nineve. Ako ai kabotik kikete kosunganaset kokuber. Yete ugoji yetunet au sarunet biikab Nineve. Ko kiimjige ne Jona ra. Ek sarunet nekasar Jehovah biik kobwanji sobet nebo agoi. Ne keim Jona kabotutik chik. Eng nito ketebege kateb lesson kole ne kieit eng Jona asikikoji kerkong'yan. Kale kiker Jona kole gaigai kome kosir tewernatet netun nyoru. Yemaisulda ng'emisiet nekiamdoi akobo biikab Nineve. Kiwendi kole kikuber senganasani kiwang'u. Kong'ep kowalak Jehovah kolacha matawang'u. Kola solya ng'alek Jehovah amwa. Ango kale kikesu nganasani kewal ra asikoek ne jikwamwoe kakobamwoite ng'alekab lembechek. Koleji keyame kosir aker kesoru bichu akwalechi king'emok. Kero kole kimeche Jona Nineve koek Sodom ak Gomorrah nebo oeng. Kimeche ketinding kole kitingdo biikab Sodom ak Gomorrah kokas maat. Konai kole kiilya simakasit Jehovah nekikakole Jehovah kiilya sikwai tingekwokik kiilya sikwai kiptubatoi nyolu ketinding asikokas. Ko kisich Jona kiotok nelene amu makasit Jehovah konyolu kikes kou kikakiboisie Jona kikokochi kong'natoni kole nyolu kikes bichotok kikemwa Jehovah. Kiker Jona tewernatet nenyi nebo chitondit kole kitewero ngot kakamatukokakisuk Jehovah amwa. Kekero aek kiplembechwa matokoro kamanutiet nebo sarunetab chito. Koker tewernatet inendet kalelanet nenyoru amu maisulda ng'olyo nekomwa. Lakini maker etunotet neo nebo borotet neo nebo sarunetab sobondab chi. Kale kiyan Jona kole kome kosir kikabui ole kimoktoi ng'emisiet keng'em bororietab Nineve. Kale nito ko kasarta nekibo oeng kokerekong Jehovah inendet amu kinetai ko kikap nyikinde injiriot ko nebo oeng ko nito nekanyo nebo oeng as ko kakabit ng'oliotab kakowalak Jehovah eng kabwatutikchik. Kale kichamegei Jona mising kosir kocham biik tugul. Kale kiker tewernatenyi amairo boiboiyetab sarunet nebitu yekinyochi kat biikab Nineve. Kale kitoret Jehovah Jona konet. Ko kanetisiet nekinyo konet Jehovah Jona eng yu sikobit koro Jona akobo borotet anan kito nekinyorchin sarunet kosir meet. Ko kichop Jehovah ngoite lo, ang'wan ngoitenyi ko lo. Kale kochop Jehovah si lakwet akokochi kobit si lakwet eng betut agenge kotu Jona. Ngoitenyi ko lo. Ak kichop Jehovah kamuktaindet si lakwet akokochi kobit kotu Jona
sikobit kour inendet akosor inendet eng kaimenyi bo gei. Kale kibaibaitune anyun Jona si lakwanoto mising. Iker ngoliot koinekab kawek moteke kamasyo. Kale king'et katoi konet Jehovah kale kokochi kobit si lakwet eng betut agenge. Kobit si lakwet neo kabisa amu kimi Jona ole kimite asista kale kour Jona si lakwanoto. Ak ngoliot neo nekemekere eng yu ko kale kibaibaitune Jona si lakwanoto mising. Matokotebe kole kabitune ba si lakwani akwek. Ako angakojok ndabite kinongotinyo kele kabit nderemiat akojok nderemiat to itebe nyile nderemiat ngakojok nderemek komawis nito kakolabat bet agenge ko malo jala tukul katkam kobito muta kamra konyo nito kabisa kour Jona akobebait Jona kabisa koboibochi si lakwet. Kale matokoboiboichi Jehovah nekibite si lakwet. Amatoker si lakwani kokonu Jehovah sikobit kourenet komaboiboichi kotoror Jehovah amu urwet nekekochi nebo si lakwet. Lakini ketoror si lakwani inendet koleji bokwangu si lakwani. Kero kap kotoror korot age neter yeutiet nekatetorori yeindet. Kale kiker konyolu kiur inendet eng si lakwet amu boisiet nekakoyai eng Nenebe. Koker kole kanyolchin anyun atol visa ka tia boisiet nekyai eng Nenebe. Nga kale Jehovah sijui kale mangeme kokas kokiur eng si lakwani ko tususitu kabwatutik kyik lakini matoker ko Jehovah nekekochi si lakwet koker kole kanyolchin akiuro amu anyor kamung'et amu boisiet neo nekyai ak nepkosirei kobokwong'u si lakwet maker Jehovah ng'orit. Kale betut nebo aeng kochob Jehovah kutiet eng koitet tisab. Kale kosus si lakwet akire si lakwet. Koitet sisit kole kiyok Jehovah usonet kokeny. Kale nebunu kong'asis usonet neimelishei neo ma negutu ma usonet. Kale akomong asista. Kale kobel asista metitab Jona akole Jona kokenyi kaikame kosir osob. Ane jiji meche kolobotyi meet eng ola tugul. Nengolole kokobit kikitigin kole kaikame. Kobit ne kole so tos borotet meet tos keljin ne kito ne itiendi kotitil maget tibilen kame amu sarunetab anum amu kakosob anum nebo mayat bunu ko imeche keyomtoje makase ilechi kime baren mayeju akoi ime mayeju komutai kakowalak akolach chito sut akonyo kanisa ile kaikame kwak amu nakateboibochini jiji ile kaikame kwak. Eng nitok bikyok kokale kinerech kokeny Jona eng koitet ko sokol. Ngoite sit nos ngoite sit kole kaikame kosir asob konyo Jehovah asa ngoite sokol kolenji Jehovah tos yae nemie kokenereki si lakwet. Kepunereki si lakwet kabisa nderemia tos yae nemie kokenereki si lakwani kerire si lakwet nekimeyoe ak kome ibiti kolenji Jehovah ngote kerire si lakwet anyun nekenereki neteni ako keimen si lakwani kotos engane nekiochob chito kiachob biikab Nenebe ngeunekyuk kiaeng itondonyu tos manyolchino arire eng kanasetab Nenebe ole mi biik 1000 ng'isiat che kiayai ako kakowal kabwatutik kwak kowekyokei. Chamanikab Jehovah kiu chotok ngortinwek chechang amu saisiek chebendi ko kale Jehovah tos kikertoi ano biik alak. Tos kikeregei kokikeikei kosir biik alak ak kikeregei komanyolchin biik alak yetunet nekikinyoru eng Jeiso. Tos kiketilchi kirwoget nebo mehet biik alak amu ateboshek kwak chekikere kele nyolu kobek bichu asikokas maat. Tos kikere konyolchinech kipsengwet amu kakilen nyobogei ak kiwong amabit renetab kei eng ichek chewechech. Tos nyolchin Jehovah kotokokochi kasarta biik kosik eng tengekwoki kwak anan tos kimwoe kelen matoikochi kasarta ichek nyolchin ninyo nguno ak ikesu ichek chematokas ni.
Ongesich maget nebo chomyet eng ng'anane in muguleldo nebo chomyet nenyi tarerenetabkei nekimeche kosopcho biik alake kule kimeche kesopto akot akichek kechi chame alak kule chamtoigei ak eng borotet ak sorunet ak sikunet nesiku biik kobwonchin Jeiso ko eng notok boiboiyenyo kechop alak akichek akobo noto nenyone. Ongekonugei eng boisionik eng tugukchok chekitindoi eng saishekyok eng kasarwekyok asikebechi keipchi logoiwek ichek chetom koityi logoiwechu asikobit kobwonchi tugul yetunoni ak kekoek chebo kabwaet agenge. Ngondoi Jehova eng kainetab Jeiso. Kotko ndoi chi netebe ng'oliot netebei amakochi mwalimu neiwang'u koteb anan kotes asikikochi Kitindoi raret alamaru kitindoi raret nekikerat akobo biik. Ako biik ko kikenai kele chui kobeku matengaak ne komi kwenik chetun kolaldos bichu. Ko kiyoto kiketil komeche Jehova kweri mugulelwekyok silakwana kokebor chitondit nekitindoi chona kokochi koure ak kotebekee lut konyor urwet kokibaibait chona. Ko ingen ile biik chechang urwonoto kolen chito ngosikanu mi komakakenyoru rabisiek chechang amu maya. Kotko sik mokoriot no komakakenyoru sadaka chekakoyam. Yani kikere faida nebo sikunetab chito amu tuguk chetindoi matekeker faida ak borotet nebo sobondo. Kakiker tuguk chetindoi. Ko ngonyo nebanan komukotindoi kele kasik komatumi kotichin kot eng kanisa kele opo kokonyo ano me yani kiwire ng'alek kele kakokonyo ano makitakikotin kot eng kanisa komutai bitepche kwam koristo piu kometo kanisa kwo kiyoe ne. Kongoi. Kameche ates eng yo kidogo amu kakobarwech kele kinet Jehovah, king'ololchi Jehovah Jonah so many ways. Kiborchi korok ing yo kimuch kebwat kele kakoro si lakwani kobitei ak makakoro akot kole mi Jehovah. Ikere eng yu korok kele kingowendi Jonah ko kimukomeche kole kosik bichu. Kikase kole takikwer bichu kobek korok. Ko kiborchigei Jehovah several times Jonah lakini maikuiyo. Unotok akot akichek iborweigei Jehovah eng oret neo mising nekimuchi makikere kibendi ketutung'yo kebendi kityo ak kecomplaineni amakikere the real amakikere boisionik cheyoiwech Jehovah. Ko ongeyat konyekchok chebo orit ngokonech tamirmiriet Jehovah sikobit koyotokis konyekchok sikeker kong'ololwech Jehovah. Amu king'ololchis kakobit lakwet amakere notok kora. Kap komut samakiat ipkong'ung'da amaker chotok kora Jonah. Kongoi. Kongoi. Ameche atesen ng'oliot agenge. Ng'alek chenekit oeng. Netai ko kakeker kele kakakit nemi muguleldab chito nekibitita chito akoi koeku keny kabisa keisto kiyoto. Kakomut Jonah kowek ilany melit ipkoit yu lakini ngeit yutok komong nikinye nikimi muguleldo kole bas amwachini akine kokas alechi opekuchu kabisa itoiwei lakini toiwei newe kanyau tugul kotokone amwachini kokas kabisa lakini kokoi nyipkosik korir kole kakobilembech kokenyi sikoliam no koka mi kit nemi muguleldo kokoi kikochi Jehova amu manachi ornoko angotabwoti akine alechigei ne melit nyo ngot komi chito nekakemwa kaine kikesirgei kot komakikotegei kot kele makikone kai o mutai koit meli kakwa chepto kitun ngolindok ait kijanaiyat ilechi kose kele makikone kai mawendi koito mawe korot age tugul makoitoi milen ile kakeba kaptisi kitungei kebab kemeng'is itau asiyam mbu eng kurgat olit ako kainerech kot itau yai tuguk alak ngele ngotubun chepyoset kolech ne Omia mrembet ak cheptong'ung kitu gani kolen koit akot notupche ako senge sasa biik tugul kayukon reasonable amu kainerech kabisa kokergong no kokwo Jonah ipkonerekyi kutyet akole Jehova ne chiyoe nguno is
Yaka iwe kabisa ip konyen rege kuma ikase ngalyo nebo chi imwoe ak iyai tuguk chemutai kokeny nyoru kenden situn kelen ngokilen ba kanisa anume kakomwa chito ngalek ngisiat ipkonam karik ipkoliat akilen kele kinamchi boiyotab kanisa ak tun ipkosop lakwanato kotun kolotole bililjini kosir lagokchik alak chu amu kiketun nemin kotun ne sile kikamwa ale makipendi chorechu ko nguno ko ngot ko maisto Jehovah kurwot along muguleldo kowendi sikonyikisit. Ng'olyot age nekaker eng yutok eng ng'alekab amdaetab Jona ko korom kiy neitilchini biich anan ko chi laja kikosir no nakilen beyond maokase no kabisa kikwo koloi lakini kami biik che akot ndoe choe koimegei mugulelwek kwak amu tomo komwochi chi yetunet nebo Jehovah. Kounoto merar chi ile kikosir mami sarunet no kikosirto kabisa no kikosir kiwoto mami oret age ngo chepkukonyo ngo chi nekikolia ko ingot kolejin Jehova ui ile Jehova uye makanye amongen ale boe ne ako ingot ko kemoche bae baornat boe or baornatana tau ngot komukokse kosir yotok ko ngobunji ko kamoche kenai kele kakorom yutok amu ngishike kerar kele acha makwane anan irir ile ang yekakosik alia kuyo kakimwoe ko kebeberta nebo ang'wan nebo kwang'wan kasi kebeberta nebo mut ak nebo lo keng'ololse kursetab Jehovah nelen amiu iyokto eng kitabut noto nebo atindiotab Jona okere sone ole makikes atindiondonoto makimwoe kele kikoyekai kosik Jona anan mosik ko kikimetaun yotok siwalu inyendet tebutyonoto ingong'ololun Jehova rani mana chi tinye lakwet anan kijanayat nekikosir kiwotok kitun anan kotunis eng oldo age anan ko chi ne mana chi okiosirgei nebo chitab kokweng'ung anan ko tilieng'ung ko ngot kong'ololun Jehova rani akot eng lesonini iwalu tebutyonoto ilechini ne iwalu ilen Jehova oye nyoiwa kat amu kanyikisindab muguleldanyu ko kianerech kot kosir kiwoto maboiyot inegei nererechi ngap korechot chepyoset akine ngole boiyot keroi patano kolaja bitonyi kokelen inye kai kawe ko inyo ngomwoe ko inyo kobo kenyisiek 70 terech birtoke nebo kwang'ut amu yakai nerech kabisa ikong'oe lagok koboto sesenik ak pusisiek ak nangne koy inye keker tuguk cheyoe kelechini kakolen ake bare kuke akot jo kanisa kokeny amai koreke icheket ko kaimukoksei kemi kanisa lakini mwisho koakse tuguk chenyikisen chemutai ilenin kawonu tamnitab Jehova ako ngot iwalu tebutyonoto ile Jehova nyoiwa kat ara oroni kurset nekale eng kitabutab Isaya kurkelo tetagenge akoi 9 eng betusiek chekikiyokto Isaya kole Jehova ayoktoi ng'o ak ng'o newendi akoba achek kole mautiot Isaya amiu iyokto tebutyo nebo rani eng kurset nemakokurche Jehova mongen ale kakurchin tilyet nekiosirgei nebo arung'wong anan ko chepkomet nekiosirgei sigik chekiosirgei lagokuk chekiosirgei anan biikab kiwotet chebo bororiet age chebo kutuswek alak chebo emotinwek alak anan ko biik chemi taonisiek anan ko biik chemi atebosiek chekikoloekitu cheilen aja kikosirto cho kosir kiwoto maketoret ingot kokurse Jehova amu kurse kotugul kiwalu kelen Jehova amiu iyokto kasom sirindetab lesson kole eng wikini ak eng arawechu nekit 3 chemi tai ko icheng kartasit ak isir kainaikab biik cheingen ile eng kabwatutikuk kotomo keamdochi logoiwek chemiach anan kotomo koborchi Jehova imanda nekitindoi taityo ak boisiet netesetai eng kaptesisiet nebo kipsengwet yenekit kekas tugetab Jeiso kole kakokeskei kakoyaak kotomo kekar kurgetab rirenet isir kainaikab bichoto ak isaa kotugul ak itaune chito neng'wan eng muguleldong'ung
nangile nile ilaja buto binyenga seralak login manu itau ne potanu menata agara banu tatya isa kabisa opargenye ngulel dongu koi tungo tangus Jehova ngulel dongu alia tage oke be bertane bataun amu ngap kemi ko mie ngoli bare saboli lakini taun ninye kabisa yani street shek kya makanya jikwa jaga to moai basta ceinga tilengi unda ko kai lende sai sero korok si wendi isa abuba ingana so jata ak street shek jata amu ki muji gine ke ngalionda ni lakini ko tepche kityo ni ngalale ko kanetisho ako engwi gini abu gine rubei ko isoji asikobit koyat chobo oret kubunun anan kubun biik alak sikobit otoret ke tugul akobo sobonwek ngoliot age ko lagok ko chujo mi street chokorajo tenga bilen gine lagochu kikosumbuan biik gine ne ko chotok chemoche ko Jehova kesoji akecheng ortinwek chekimuchi keib kilogoiwek komyachen yekikesule sonen kokamwa sirutiet eng yu kiboitiotab Jehova nenyigis eng mugulelwekyok kale ne nemwoe ng'oliotab Jehova ak tugetab maonatet eng ichek cheesyoe kursetab kipsengwet kokamwa kole age tugul neboisie lotania eng sobenyi excuse noile naja moendi obo kikile kokale melen istoi Jehova milen nekikonin nebo kursenyi ilamu kele ara ngotomengei lagok atinye lagoet boyot aliot komaisto Jehova kole okay aisuru aja ngetu kosirat eng kipsengwet kele moet chit kursetab kipsengwet ak kiyoknatetab Jehova amu mamage kiy eng sobondanyi rirekab kipsengwet cheimi muguleldab Jehova akobo biik chekiyai eng itondanyi akosir kainaikwak kipsengwet keib kole mabo kamanut ng'oliondonoto tatya komwa kogeny kole tos kursetab kipsengwet nekikonin ak kimnatet nebo kiyoknatet nekikonin ko tos ibwat ile ng'etu kotononi kounotok ingotikirinde muguleldang'ung itemen simewe irutochi anan otuye ak biik chenekitenen anan ko biikab kokwotinwekuk anan ko biik cheingen ne noe eng muguleldang'ung amu wendi kiyoto kot kowalak koek ngelenatet ako kaititit muguleldang'ung koimenit matakoboisien eng chomyetab Jehova amu kaikuit muguleldang'ung ko ng'ololundab miryetab Jehova kowendi tuget korerekyoti kot komaikose tugetab tamiryetab Jehova muguleldang'ung ako kale ichek tugul checheng'e ing oret age tugul eng saet konekite biik akoyat chobo ortinwek cheimuchi koitchine biikab kokwotinwekyik ak biik chebo bororiosiek alak ak biik chetom koitchi logoiwechu koyote tamiryetab Jehova mugulelwekwak korandagei korotik chelolong'en chebo chomyet akoyotokis ortinwek asikobit koek icheket kirondet eng eutab Jehova nesobei akenyor ichek kokoitoi makatiat kou kiboityot nekikikochi boisiet nebo kokochi makatiat ichek chemenye ing'weny tatya tun nebo let koit kipsengwet akole otokotin akwek kiboitinik chekiyoni akobo iman chekikonak Jehova kebeberta nebo kikoito logoiwek chemyachen komongchi bounatetab kipsengwet nekikichobwo ara tebutiet nekamoche kikesune ko tos ne nenebe neng'ung rani ngoto kikone Jehova kiyoknatet keku chekiyoktoi kemwaite tuget nebo malaikayat netai nebo oeng ak nebo somok sikikes boisionik tatya kekas tugetab Jeiso kolen kakokeskei ko ngoto kikone Jehova ne nenebe neng'ung inye rani anan iribe kot koit melit neu nekai neimuchi mutai kwa lakwet yekikele makibendi amu kikeesye ingotoretech Jehova sikobit keku chebo iman ak chekiyoni ak tun kekas tugetab kipsengwet komwoe kolen obwa okwek kiboitinik chebo iman ak chekiyoni kotai borotet nemoikesugei somen yu nitok amache atachin anyun kora eng wikit nerubei yeking'olole kachichet ak chobetab kei
nebo kiyoknatet. Kisomin asikobit ikas lesson ini ako boisie boroinitok sikobit onetkei ako nesire ko sikobit keyai saet ne inegei nebo katurunet. Si eng wikit nerubei isoman lesson nemwoe bo kachichet ak chobetabkei nebo kiyoknatet. Ak yeikase tugoni ak itinye tebutiet ko sikobit icheng oret neimuchi sikecheng'wok oret nekimuchi keng'ololchine tugul ak icheng kaniset age tugul ne nekit nebo biikab Seventh Adventist eng ye nekitenin sikobit omuch otebi kibagenge yotesetai oibe logoiwek chu miachen ongesa sikobit kitupchi yutok boisiet nebo rani. Kiptayat Kamuktaindet. Kongoi amu tuget nekakasak eng kwenunyo. Kikuren kiptayandanyo sikobit kirutochi oldoinwekab meng'atosiekcho. Ak itwa mugulelwekcho kou Jona nekikone kiyoknatet ako kibirtegei eng mugulelwekcho. Ako kongoi amu i Jehovah nematinye kebirtoigei ko kiberur boisietab Jona akosib biik ng'esia. Amu rirenosiekuk ko ingen akichek birtoetabkei nekitinye mugulelwekcho ako amuch angen rirenosiekuk ko Jehovah imuchi inyoiwei kat atya itilile ak iyaegei ku kirondet eng eutab Jehovah nesabei atya keib logoiwek chemiachen makimene ng'omnotet ak kimnotetab simoloikyo ako eng kimnotetab tamirmiriet neng'ung. Berur tugul chekase tugoni sikobit kotoret sobonwekcho nitok yemande kikesu boisiet neng'etunot atya koit kakesunet nebo koikeny yetun kituitosi eng seremoshekab kipsengwet ko kakiterter tugul koboto tugul chekakimutchin amu nito somenyo Jeiso nekatyokindenyo. Amen. Amen. Amen.